खुलुमबाय स्टुडिअ दङ आं राजीब बसुमतारी बिटिसिनि सिङाव थानाय भेन्सार फरायसालिफोरनि थाखाय मोनसे बिग ब्रेकिं आपडेट बिटिसि सोलोंथाइ बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रबिराम नार्जारी बिथाङा माखासेमानि बाथ्रा बुंथिदों बिटिसिनि सिङाव थानाय गोबांथार भेन्सार फरायसालिफोरनि थाखाय माब्ला जाफुंसारगोन बिटिसिनि सिङाव थानाय भेन्सार फरायसालिया माब्ला सरकारि महराव मोनगोन आरो आथिखालनि हाग्रामा महिलारी बिथांनि दैदेननाय बिटिसि सरकारा बिटिसिनि सिङाव थानाय गोबां मानि भेन्सार फरायसालिफोरनि थाखाय खामानिया माब्लानिफ्राय जागायजेनगोन बेखौ लानानै बिटिसिनि सोलोंथाइ बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रबिराम नार्जारी बिथाङा माखासे मानि बाथ्रा फोरमायदों जे बिटिसिनि भेन्सार फरायसालिफोरा माब्ला सरकारि महराव मोनगोन जेराव भेन्सार फरायसालिफोरनि गोबां फोरोंगिरिफोरजों लोगोसे भेन्सार फरायसालिफोरखौ सरकारि महर होनांगौ होननानै बर'नि गोबां माहारियारि आफाद थामहिनबा दुलाराय बर' फरायसा आफाद बर' थुनलाइ आफादजों लोगोसे गोबां आफादफोरा गोबां मेलेमजिबिफोरा बे समाव बिटिसिनि सिङाव थानाय गोबां मानि भेन्सार फरायसालिफोरखौ सरकारि महर होथारनांगौ जेरै बिटिआर गोजोन गोरोबथानि दफायावबो जे भेन्सार फरायसालिफोरखौ सरकारि महराव होनायनि दङ बेफोरखौ लानानैबो गोबां मानि बाथ्रा बुंबोबाय थानाय समावनो बिटिसि सोलोंथाइ बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रबिराम नार्जारी बिथाङा बाथ्रा बुंथिदोंदि बिटिसिनि सिङाव थानाय भेन्सार फरायसालिफोरखौ सरकारि महर होनो फैगौ 24 आगस्ट खालारनिफ्रायनो नायबिजिरनाया सोलिगोन होननानै बाथ्रा बुंदों बे समाव बिग ब्रेकिं आपडेट बिटिसिनि सिङाव थानाय भेन्सार फरायसालिफोरनि थाखाय माखासे मानि गिदिरथार बाथ्रा बुंदों बिटिसि सोलोंथाइ बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रबिराम नार्जारी बिथाङा फोरमायदों दि गोलाव समनिफ्रायनो दाबि खालामबोबाय थानाय जा बिटिसिनि सिङाव थानाय भेन्सार फरायसालिफोरखौ सरकारि महर होनांगौ एबा होनो थाखाय आसाम सरकारनिफ्राय दैदेनगिरिफ्रा बे समाव 24 आगस्ट थामहिनबा बोहैथि दाननि जा फैगौ 24 आगस्टनिफ्रायनो बे भेन्सार फरायसालिफोरनि सायाव माखासे नायबिजिरनायनि उनाव बेखौ सरकारि महर होनो थाखाय थांखि लानाय जासिगोन होननानै बिटिसिनि सोलोंथाइ बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रबिराम नार्जारी बिथाङा बाथ्रा फोरमायो मात्र নহয় भेन्सार स्कुल যিবিলাক আছে আমাৰ এলিমেণ্টাৰী সেকেন্ডাৰী আৰু কলেজলৈকে যিটো আছে এইটো অলৰেডি আমি যোৱা ফেব্ৰুৱাৰী 11 তাৰিখে বিটিচিৰ এছেম্বলিত এটা বিল পাছ কৰি অসম চৰকাৰলৈ প্ৰেৰণ কৰিছিলোঁ গভৰ্ণৰৰ অনুমোদন পোৱাৰ কাৰণে যেহেতু অসম চৰকাৰ আমি বিলখন পঠিয়াব লাগে এতিয়া অসম চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা ভালেখিনি তেখেতসকলে আমাৰ বিলখনৰ ওপৰত পৰ্যালোচনা কৰিছে ক'ত কেনেকুৱা ধৰণৰ আইনগত দিশ আছে এইবিলাক তেওঁলোকে চাইছে আৰু কিছুমান আমাৰ স্কুলবিলাকৰ ক'ত কেনেকুৱা ধৰণৰ ন্যায্যতা আছে নাই এইবিলাকৰ পৰীক্ষা নিৰীক্ষা কৰাৰ পাছত সেইদিনাখন আমি যোৱা 17 তাৰিখে আমাৰ এটা ৰিভিউ মিটিং কৰা হ'ল 39টা ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ওপৰত অসম চৰকাৰ বিটিচি চৰকাৰৰ মাজত হাই লেভেল এটা ৰিভিউ মিটিং চিফ মিনিষ্টাৰ অফিচত কৰা সময়তো এই বিষয়টোলৈ পেলাই আলোচনা কৰা হৈছিল আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া দেৱে খুব গুৰুত্ব সহকাৰে তেখেতে লৈছে যে বিটিচি অঞ্চলৰ যিখিনি এটা স্কুল প্ৰভিন্সিয়েলাইজেশ্যনৰ কাৰণে পদক্ষেপ লোৱা হ'ল সেইটো সোনকালে যাতে পূৰণ হয় ইয়াৰ কাৰণে বিটিচি গভৰ্ণমেণ্টৰ আমাৰ শিক্ষা বিভাগ আৰু অসম চৰকাৰৰ শিক্ষা বিভাগ একেলগে বহি মিলি সোনকালে নিষ্পত্তি কৰিবৰ কাৰণে তেখেতে নিৰ্দেশ দিলে আৰু আমি অহা 24 তাৰিখে আমাৰ অসমৰ পৰা এজন টেকনিক্যাল অফিচাৰ আহিব বিটিচিৰ পৰা এটা পৰ্টেল আমি খুলিম আৰু এই পৰ্টেলত এতিয়া আমাৰ বিটিচিৰ যিমানখিনি স্কুল বা কলেজবিলাকৰ প্ৰভিন্সিয়েলাইজেশ্যনৰ কাৰণে তালিকা প্ৰস্তুত কৰি পঠিয়াই দিয়া হৈছিল এই কলেজ বা স্কুলবিলাকৰ টিচাৰসকলে তেওঁলোকে এই পৰ্টেলত এপ্লাই কৰিব লাগিব বিটিচিয়ে পৰ্টেল এপ্লাই কৰি খুলিব তাতে এপ্লাই কৰাৰ পাছত আমি এই কমপ্লিট হোৱাৰ লগে লগে আকৌ বিটিচি গভৰ্ণমেণ্ট অসম চৰকাৰৰ শিক্ষা বিভাগ আমি একেলগে যৌথভাৱে বহিম তাৰ পাছত প্ৰভিন্সিয়েলাইজেশ্যনৰ প্ৰক্ৰিয়াটো সমাপ্ত কৰিবৰ কাৰণে এইখিনি কামটো কৰা হ'ব